Ko te Kāhui Maunga Kura Toi te whakakitenga ka i te whare toi o here taunga e horana. He tuatahi roto i ngā tau toru te kau, e noho tā wharau ana ngā mahi toia ngā tino tohunga Māori, i raro i te maru kotahi, nā te wānanga o Aotearoa i kohikohi. Kāre i kite ai nei taonga rāranga whakairo ngā mahi toi o mohoa, mai ngā ringa toi Māori rima te kau i raro i te tuanui kotahi. I've traversed the north, I've traversed as far as the south as well in Christchurch in order to draw all this work together. I ngā tau toru te kau e kuhi ai nei taonga e te wānanga, mai tōna puna mahi toi e ono mano te rahi. The importance of this work by Dr. Buckman is really looking at how the land lives and breathes and how we as people live and breathe. Ko tā te ringa toi Māori rongo nui Andy Etset, i ngā rā o mua ko te whare nui te wāhi noiho i kite ai ngā toi Māori. We used to offer our works to try and see if it could be there as an acceptable art form alongside mainstream, because we weren't seen in that arena of gallery. Engari hei ngā tau toru te kau mai i taua wā kua pua wai te mahi toi Māori. It exceeds my expectations on what I expected. I feel deeply privileged that I'm part of this exhibition as a student. Ko etahi o ngā tino taonga ka kitea, ko ngā korowai nā Digras te kanawai i mahi, ngā peita o toki pūtangata, me ngā whakairo a tāku tā Paki Harrison. Aroha Treacher.